Pozdrav ljudi! I pored silovitih uspjeha kako Crvene zvezde prethodnih godina u Europi, tako i Partizana, Srbija je uspjela da napreduje na toj listi koeficijenata, ali i pored te činjenice, naš fudbal i dalje dave neke druge stvari. Zašto odrasli ljudi guraju djecu kako bi došli do dresa? Iz kojeg razloga navijači gađaju predmetima fudbalere kada su nezadovoljni nakon poraza? Zbog čega se fudbaleri i ekipa van večitih, dakle van Crvene zvezde Beograda, predaju pre nego što sama utakmica počne? I druge teme, o tome pričam odmah nakon intra. I još jednom veliki pozdrav ljudi, moje ime je Stefan. Danas u nešto lošije atmosferi zbog teme koja jeste na dnevnom redu. Vi ste na kanalu Fanalitičar u svakom slučaju. Ukoliko ste novi ovdje, tema ovog kanala jeste domaći fudbal i reprezentacija Srbije. Ukoliko je to nešto što želite da pratite, subscribeujte se kako ne biste propustili budući sadržaj, također uključite notifikacije. Danas sam za vas pripremio čisto 4 tačke koje sam zapisao nedavna dešavanja u fudbalu koja su zaista razočarala po ko zna koji put i pored ovih uspjeha koje srpski klubovi prave u Europi i pored te šanse da se konačno nađemo, to jest da se nađu dva tima iz Srbije u Ligi šampiona, mi moramo da se suočavamo sa ovako banalnim problemima. I postavlja se zaista pitanje da li je Srbiji potrebno uopšte dva tima u Ligi šampiona kada ovi ostali trenutno funkcionišu na način na koji funkcionišu. Na koji način funkcionišu, tu ću odmah krenuti sa prvom temom. Molim vas, pišite u komentare zbog čega su sinovi vođe klubova. Zbog čega je Tončev, dakle otac i sin, upali su u slačionicu kod sudije kako bi se žalili na neke sudijske odluke. Da li je moguće da čovjek sam sebi da za pravo, to jest ljudi, njih dvojica, da upadnu na poluvremenu utakmice u najelitnijem srpskom takmičenju i da pokušaju da intervenišu, ili šta je bila namera? Ljudi, šta tražite na poluvremenu utakmice u slačionici gdje su sudije? Ne razumem. Zbog čega je Tončev, sin od Tončeva, glavni vođa kluba? Da li je on jednostavno familijarno nadaren? Zbog čega otac ima 5 funkcija u Fudbalskom savezu Srbije? Ljudi, moramo da se oporavimo, bez ovoga teško da će srpski klub izaći iz mulja u kojem se trenutno nalazi, uprkos, kažem ponovo, sjajnim rezultatima večitih rivala. Ja sam siguran da ima mnogo kompetentnih i obučenih ljudi koji bi mogli da završavaju te funkcije, ali ako to idemo po babi, po stričevima, nećemo daleko dogurati. Druga stvar koju sam pomenuo jeste taj dres. Da li je moguće da odrastao čovjek otme detetu, dakle on je zbog tog deteta uopšte smeo da prisustvuje tu, jer znamo da na 7 dece jedna odrasla osoba smije da prisustvuje meču, to je smela je protiv Ludogoreca, da otme detetu dres kako bi svom detetu poklonio. Pa šta si naučio svoje dete? Da sutra ono, kada odraste, otima od drugoga. Mislim, kakve će generacije da odrastu u ovoj državi kroz nekoliko godina ako ih učimo mi, roditelji, takvim vrednostima? Ovaj mališan će navodno dobiti svakako taj dres, tako da na kraju će to imati dobar ishod po njega, ali poenta nije u tome. Poenta je da se ne ponašamo civilizovano i da ne gledamo jedni na druge, već isključivo na sebe, što svakako nije dobro. Htio sam kratko još da prokomentarišem gađanje nakon poraza, koje sam već prokomentarisao iz publike kada su pogodili Italijana iz stručnog štaba Crvene zvezde. Ponovo kaže Mangupi, da li je to cilj? Ja sam svestan da je većina navijača Crvene zvezde i Partizana jednostavno da su to ljudi kao što smo mi, da vole fudbal, da dolaze zbog toga na stadion kako bi vidjeli lep fudbal. Ali obraćam se ovima, tih 10 ili koliko god posto da ih ima, nemojte više dolaziti na stadion. Ljudi, dosta nam je, uopšte ne želimo da vas vidimo. Kako vi tvrdite da navijate za voljeni klub ako zbog vas klub plaća kazne, ostaje bez navijača i tako dalje? Uzgred budi rečeno, Crvena zvezda ima sjajan učinak kada su deca na tribinama, tako da možda je to i bolje da bude tako. I za kraj, jednostavno, htio sam još da prokomentarišem, to sam objavio na mom Instagram profilu, svi vi koji me pratite, verovatno ste vidjeli tu objavu. Naime, kapiten Vojvodine nedavno u tom debaklu, mogu reći, Vojvodine protiv dobrog, jakog Partizana izjavio kako on zapravo nije začuđen, smatra, legitimna izjava, da je Partizan timski makar 50% bolji od Crvene zvezde. To je njegovo mišljenje, sasvim ok. Partizan je trenutno prvi, što znači da trenutno jeste bolji od Crvene zvezde, to tabela pokazuje. Ali ono što je sporno i što ne mogu da razumem,
jeste drugi deo izjave kada je rekao da u nijednom momentu nisu ni očekivali da mogu da pobede meč. Pa čoveče, nemoj da igraš više fudbal. Ja sam sada možda svesno bezobrazan, možda je bila nesrećna izjava, ali želim samo da se obratim i da kažem kako to nama gledalcima deluje sa strane. Mi ne želimo da pratimo ligu u kojoj Crvena zvezda i Partizan imaju 15 bodova. Dakle, u novembru, decembru mesecu već je faktički gotovo, niko drugi ne može da konkuriše za titulu. Pitanje je da li će Crvena zvezda uspeti da obori Partizan, da li će Partizan kiksnuti jednom u preostalih 15 ili koliko utakmice je ostalo. Da li je to normalno? Ljudi, nije normalno. Titula treba da se pitanje pobednika rešava u zadnjih par kola. Dakle, ukoliko je ekipa ekstremno dominantna, može se kaže sjajan uspeh, 5 kola pred završetak, oni su obezbedili prvo mesto i tako dalje. Ali da li je logično da mi sada već očekujemo da Crvena zvezda i Partizan do kraja verovatno neće izgubiti nijednu utakmicu? Po meni nije normalno. Ja se izvinjam na nešto emotivnijem videu koji sam sada snimio, generalno sam dosta umireniji, ali jednostavno nekada stvari dođu do ovdje, verujem da se vi tako osjećate. Pišite u komentare šta mislite. Generalno, ja nisam optimističan, iako ostvarujemo sjajne uspehe, ovo je zaista paradoks. Imamo sjajnu priliku da konačno Srbija ima 2 predstavnika u Ligi šampiona i kao što sam u nekim prethodnim video snimcima rekao, ti neki manji, pod znacima navodima, klubovi pokušaju da naprave taj iskorak u Evropi, ako ništa, makar da dobiju finansijsku injekciju kako bi mogli da ulože da bi narednih godina bili konkurentni. Eto, to je sve. Ponovo vas zovem. Pišite u komentare vaše mišljenje, a ja, kao što znate, odgovaram na svaki komentar koji pročitam. Veliki pozdrav!